Dobar dan! Evo nas opet u gradskoj knjižnici, mi smo mali znanstvenici i ponovno izvodimo pokuse iz fizike. Ja sam Ana. Ja sam Vedrana. Ja sam Helena. Danas ćemo naučiti kako naelektrizirati tijela. Često ste na rođendanskim zabavama imali mnoštvo balona, pa ćemo vam dati jednu ideju za jednu malu fizikalnu zabavu. Idemo vidjeti što bi mogli napraviti s ovim balonima. Može se dodavati? Možda. Možda bi mogli vidjeti šta će biti kad malo prođemo kroz Heleninu kosu. Šta se događa? Što uočavate? Helenina kosa ide u zrak. Zašto Helenina kosa ide u zrak? Zašto balon privlači Heleninu kosu? Idemo isprobati još jednu stvar. Ovdje smo natrgali obične papiriće. Već smo vidjeli da trljanje balona u kosu možemo naelektrizirati kosu i balon. Ajmo vidjeti šta će se dogoditi kad taj balon približimo papirićima. Što se dogodilo? Šta misliš? Balon je privukao papiriće. Možete ovo isprobati kod kuće ili na nekoj rođendanskoj zabavi. Je li fizika zabavna? Što mislite? Pokušajte pokuse napraviti kod kuće. Priručnike, enciklopedije i različite knjige o pokusima iz fizike možete pronaći na policama gradske knjižnice. Sretno!